an si hejong ke paklang pon some government pen Assamese is the official language bang padopon po bola post pon po bola si paklang lo all Assam lo anta la sila solong wan bang ke ni tu make jedon lunde usila bang so pinyang thek bang klang lo la si gopi poloma ni tumi puji pu bang ke je akai Dr. Himanto Biswa Sharma jong si itum BTD lapen barawali long jong si exemption do pulotang de gopi posi itum Karbi Anglong di Mahasau aphan exemption competen lo asi totally la bang ke ditu ke la bang so language bang ke officially bang bang ke ditu bang Karbi lo charli asong lapen JCCPA pen lapen la chotagli Karbi Anglong ara do an la bang che don thek lo athema itum nong si purkimo langdam pulotang de lata purkimo do piniani itum Karbi Student Association do langnam kache song ajoni 1968 kache song ajoni se pini roman script itum toklong lo khala sota kwan itum kache song kan itu ke dosi pini tumanta roman script ada amek kache tokbom lo labang ke bang bom lo lasi non la poson thak thak kwan ha so tv phik bun gel dam kache song long ke rapor pe non head jong la sam government pe pang da kon long ba ke official language Assamese ni je dang po tok nang po itu mana pa prai dai bang ke tumai la che don lo thek thelo labang si ni tumai pui bang ke la so language ke labang ke itu bang ke Kaprega district nang tu nitum pudun thaiwe Karbi Anglong di Mahasau pen Kaprega din pudun thaiwe ko anna nang tu claim damo stame Karbi Anglong la pen di Mahasau phan make jasmet pet ke la bang solong bang nitum phan make pila excluded ning la bang nangparlo pon pe ning la so official language bang ke la si nitum pachimi lo je Karbi Anglong ra tuan tu matame la so al language jong si itum jong si tok nang lo pulotang de laki itum mange pulo iphi ka chiru ya son si mandat po si ke dam ta apor tum stame MOS ka te no KCS non ba kaise asong dan no la pen la khe pan kache song ba song dan do make at least la solam makla lagi so be tum se common issue lo la se la sobra ke tum jongela sam government to pangli tame itu mana convince tame da convince de dai non la tum bang ke ki okobida lo kor ki buji mati nang tu bila ke sumbe ya de English ta ki bono ya do komia ta dopo komia ta tu English bilo laina bali to ji sita punoi ek as apne ke withdraw karo kintu apna lage tu provision ase yat local language to itu Karbi language and Dimasa language associate language asa pe apne karo yat Karbi language to promote karo da introduce to pangsi itu mninge nai la bang lam thulam dok per bang ke li kene du nang de ko du nang de asene kado bane pilo jonengri lo la solam de putake ili oppose ra pek nang kalian dia pulo galang tum rapin pen non imam to bisa sama dak difusido senungweang mo la tum cingkidan no la bangai Karbi Anglong ara tu bang ini samse apa se apuni Karbi language to introduce karo as associate language aro komia to apne repeat karo Karbi Anglong ta check karo pu la tu nungwe mo chiwa dak nai la penala nilitum la Assamese language fan kelang select puta gali hai nitum respect hai cultural language tame respect hai si tame official language bang si nitum Karbi Anglong mo pen pulo hill area long bang ke kasik sakchat doko ke tok ke lang pen cheng lo tame nitum alang litum language fan ke lang select puta li nitum respect ibo pinianian ta kaching ki chethan tame asamang bong ya lang tum language ti chingki chethan bong lo tame la bang so official box lo ayu ki padami bu bang ke nitum dala bang ke chedon nun delo la pe exam delo la son tha kaksi nitum handa exemption ma ke donang ko like Boroland la pen la dang barawili lo ten sit tumata exemption nang ko hadak ni piundat ke dak pinang ko hileria pen English ke ong dong tu be ning ba tok lo charlie lo MOS में memorandum of 2021 across the thing pen hana da Karbi official language and part English Hindi the pen Assamese da official language paman ko sedan paman ko tapi naso man no masih itu mena setan naso itu men net dan bukan tenan itu mungkin pen jikoi pun rumah jikoi pun jima mati lah anda cokce dong pujina tidak pujina kali Ladakh ke ala 3.2 long ala son se tok do bon exactly non kirinai je to rok bodak ni long do
Karbi Anglong Autonomous Council laso ang kangalong abangke Karbi Alam abang official language bu kapinchong ji kedeng ye pan ke state government ta favorably consider bola abangke lason sia da ke tok sita ala songbong sita me English ta donangi Hindi ta donangi Assamese ta donangi lason sia nona matsita English ke litum ke official language e komantuar ni pelonia sita lage ate cheng men ta bon litum mae official language ke Karbi Alam si Karbi Alam official language pulote non sita kedeng nang hi alam lo pen ke kedeng wek na po Karbi Alam Karbi Anglong ar lu jok si Karbi Alam ning ji tokte deng de ki e khani e pulote konalo ke tok la lasila sola ma pen state government atum sita melai sona bange matra nai Sikkim asona state ke Chersuet state sita hata ke official language si kopila son plido additional official language ta bangke kopila mo son narkep kado kabe son kreini do ada pulote Assam government atum Ladakh major ethnic groups atum kaning je alam abang ka promote dia pan kangtur dia pan kirun dia pan Sikkim government yung si claim un pulote Assam government dung pilo e claim un claim mi ladak sita mi ako non head person lo ku Barak Valley pan ke Manipuri alama bang pan ke latum ke associate official language ku denga ala litum thang ningoy du nangi ati me ning da hoy dun sita lason thot sit pilo ma Karbi Anglong lo Karbi Alam sita me Assam long bang ke associate official language ku deng me deng un la pen ke deng nangi ya dimbang ne li pudamang ke line lo 1969 Meghalaya autonomous 1970 lo 1969 the Assam reorganization Meghalaya ek 1969 na tengsi 1971 ke kopilama Meghalaya autonomous state sing halabang so hut ke kopila Karbi atum ke Assam bang ke pu pangthim lim bedo nang kusi Piluma Ladakh Assam along si Doduni Kusi resolution and then Pulotang te halapwana philo pulote Karbi Anglong lama bang pansita Karbi Anglong apan Karbi Alam apan sita me alang litum langpon me sita nona teng ke langpon ji kalilo non ke Assamese alam si nangka pa impose lo pejo pe na bang kala script sita me nang tuma Assamese script si teng nangi pula son si pupo lasi Ladakh ke Karbi Anglong Autonomous Council sitame alang tu amethang power bangke pia chehar jak nang ko ate Karbi Anglong Autonomous Council atum claim nang ko pangche ta non puda claim le ate ke claim le da di mangke 2.3 long ke financial package ave 2.3 laso a quarter long 2.3 laso Assam Karbi Alam apan Karbi Anglong arlu official language ke dengya bang pan English along penan parta hala ta ke deng boy hada bang financial package ave na si financial package ave pulote elitama council ke kam claim ke paching khan ke la pen ke kupila pe prapri la si non sita 2021 si deng lo pulon te non ke kwan lo 25 lo ningkan pliang bong sita pinian nian sita me Ladakh kopina resolution deng ra konat pen kopi si claim nai makela la council kachari tumsi teklo governor pen sita me approval and si notification isi pe klang si Karbi Anglong arlo pan ke